Bekisan metong la, reng marakalay empleyado ng city government, reng women's group at aliwa pang talisuporta. King gena pa na Purple March at Zumba Marathon ninyang March 6. King City of San Fernando bilang parti ning pamagmasusi ning National Women's Month at International Women's Day. May gumpisa yung Purple March, kareng niyayaliwang parti ning syudad bilang kulayit king komunidad na igalang ing karapatan dareng kebabaynan at siguraduan ning ligtas sa space para kareng eganagana. May yaring March aking Heroes Hall nung nukarin gena pa naman ning Zumba Marathon, apekya bayan dareng partisipanti. King mensahe ng Mayor Vilma Caluwag, kapamilatan ng City Administrator at Acting City Legal Officer Attorney Krista Nico Abad, kayabe City God Focal Point System Chief Ami Katakutan, pasalamat yung alkalde kareng Fernandinong Kebabaynan, abalaw sa makisan metong king programa ng syudad para king women empowerment at gender equality. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balitang tutuking balen, susuyo.